Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. U Bratuncu u naselju Zapolje obilježena je 32. godišnjica stradanja Bošnjaka ovog mjesta. Pored mještana i brojnih zvanica prisustvovali su ljudi iz entitetske i kantonalne vlasti. Dok je Zapolja ovdje bilo, vjerujte da je i nama na Piričkom brdu lakše bilo. Onoga dana kada se morali povući odavde sa ovog mjesta, odmah se otežale stvari na Piričkom brdu, jer put preko Puhove ravni, preko Jelašnice, odmah su imali širi prostor neprijateljske snage da napadaju i sa drugog prostora na naše mjesto, to jeste Pirići. Šta hoću da kažem, zauzeo sam se za jedan projekat koji je od vrlo bitnog značaja ovdje za džemat Zapolje, to jeste da na jednom mjestu objedinimo sve džematlije, džemata Zapolja koji su dali svoj život za džemat Zapolje i za Bosnu i Hercegovinu. Malo smo naišli na poteškoće, prepisivali smo imena po jedinicama, imamo na dosta mjesta upisano jedno ime par puta. Imamo dosta ljudi koji su živote položili braneći Piričko brdo, Zapolje i ostala mjesta naših džemata koji ne pripadaju sada džematu, a vode se pri jedinicama koje su branili džemat Zapolja, tako da bi trebali donijeti odluku na koji način ćemo tu ploču uraditi. Hoćemo li uraditi samo od mještana koji pripadaju džematu Zapolje ili od ljudi koji su dali živote braneći područje džemata Zapolje. Razlika je već do koje sam došao oko 100-tinjak ljudi, odnosno 100-tinjak ljudi koji su sa drugih područja tipa Bjelovca, Biljače, Voljavice, Zalužja, Žanjeva i drugih mjesta koji nisu Jagonje, Joševi, koji su poginuli na ovim prostorima. I još jedno hoću kazati zašto je Zapolje istorijsko mjesto. Jedno od 7 sela koje je pokrivalo zapoljski džemat jeste uspjelo da ima jedinicu četu Zapolje. To su Pirići, Zapolje i selo Brezovice. Sva ostala sela nisu mogla se organizirati da imaju četu, nego su imali vodove, odelenja i bili su dio, hajde da kažem, ovih jedinica. Sidalija nije naspomenuo da je jedinica Zapolje nakon demilitarizacije Srebrenice ušla u sastav 283. brigade, a 283. brigada je bila jedina manevarska jedinica u 28. diviziji. Znači, dio momaka iz jedinice Zapolje bio je i dio manevarske brigade, najelitnije brigade u 28. diviziji Srebrenica. I ako voda da u narednom periodu ovdje stoji četa Zapolje, 283. brigada, 28. divizija i ovo normalno sve ostalo sa objedinjenim imenima na ovom istorijskom mjestu, a istorijsko mjesto jeste ovaj naš džemat Zapolje koji je bio možda među 3-4 džemata na općini Bratunac prije rata najjači, ako Bog da bude najjači i posle rata. Živim i zdravi bili i da vas Bog poživi dugo godina i da u sljedeće godine, znači ona kritika prošle godine koju smo ja i Efendija Ramiz ovdje kazali, možda nekome nije odgovarala, ali evo vidite da je pokazala bolje stanje. Ja opet kažem da ovi ljudi zaslužuju da ovdje bude 1000 ljudi, 500 duša, da posjete ovo, jer ovi ljudi zaslužuju koji su tamo ispisani na pločama. Oni koji su živjeli u Zapolju, a sad žive u Volgošći, Tuzli, Sarajevu, Berlinu, Minhenu, ali posebno oni koji žive u Sarajevu, Tuzli, u Bosni i Hercegovini, koji su otišli sa druge strane entitetske linije i pokušavaju sebe ubijediti da je ovdje opasno, a tamo nije opasno. Trebali bi se vratiti u historiju i sjetiti se svojih djedova koji su došli
kao mali iz Užica, iz Valjeva, Loznice, Beograda, u Bosnu i kad su prešli s ove strane Drine, mislili su da su sigurni. A onda se pokazalo da nisu sigurni. Kad ne budu sigurni ovi ljudi ovdje koji žive, neće biti ni Bošnjaci u drugom dijelu Bosne i Hercegovine. Oni koji žele da istrebe Bošnjake i da podijele Bosnu, oni žele da istrebe sve Bošnjake, ne samo ove ovdje, već i one koji su federacije na drugom mjestu. Zbog toga je važno da Bosnu posmatrate kao jedan jedinstven zajednički prostor u kojem nam svima može biti dobro ili svima podjednako loše. Ne govorim o uslovima života. Uvijek je neko ljepše živio, neko teže. I prije je bilo lakše putovati na posao onome dole koji je kod rijeke, nego onom koji ima ovdje kuću. I u školu mu je bilo lakše ići. Jer dole je dolazio autobus, ovdje nije dolazio. Pa je ovaj odavde morao ići dole pješke, a ona je odmah bio pored autobuske stanice. I uvijek je tako. Ne možemo nikad imati svi jednake uslove za život. Ali možemo svi podjednako ovu zemlju voljeti. I možemo se svi odjednako truditi da se osjećamo ponosnim i da budemo ponosni to što smo Bošnjaci. I da budemo svjesni da nećemo opstati kao narod ako naša domovina ne opstane, a naša domovina neće opstati ako ne bude Bošnjaka ovdje. Potrebno je podržati sve ove aktivnosti. Kada je Elvir govorio o uslovima, ja se sjećam da smo mi nekad 2004. u mraku, dole kod Ševke, sjedili. Mrak bilo, noć, nešto smo sjedili. Znate, ovdje ljudi žive već 20 i više godina. Vrlo teškim uslovima, ovo je sad dobro. I treba pomoć ovaj projekat, sve druge projekte da ovaj prostor učinimo još ugodnijim za život. Ali da ga pozlatimo, onaj ko neće, on neće. A nažalost imamo oni koji neće. Nažalost imamo. Onaj koji volio, želio, on je tu bio i kad je bilo teže. Ja razumijem da neki ljudi imaju poslove i naravno svi se mi borimo za egzistenciju naših porodica. Ali ako dignemo ruke od ovoga, ta egzistencija je prolazna kategorija. Nemojte dizati ruke od zapolja. Tražite ovi 433 koji su digli ruke, a koji su još uvijek živi. Tražite od njih da obnove svoju vezu ovdje i očiste ova ognjišta. Neće to očistiti ni islamska zajednica, ni predsjednik mjesne zajednice, ni politika, niko ognjište neće očistiti. I nije ničija sramota do vlasnika što je njegovo ognjište zaraslo. Ničija. On mora da se pobrine za to. I svi zajedno moramo da se pobrinemo za naš Bratunac, za naše Zapolje i sva druga mjesta. Mi možemo promijeniti stanje. Mi možemo eliminisati posljedice genocida. 10.500 Bošnjaka Bratunca po popisu iz 1991. prekinulo je vezu sa Bratuncom. Zašto? Zašto su prekinuli vezu? Zašto nemaju ovdje lične dokumente? Mnogi nisu imali kuću pa su ovdje imali lične dokumente. A znam i mnoge koji sad i pravi kuću. A malo i oni koji su na vrijeme tražili da nisu dobili. Dakle, neće opstati ova šaka Bošnjaka, ovi 4-5 hiljada koji su u Bratuncu. Bez podrške ovih 10.500. Jer 12.000 Srba će napraviti još veći pritisak na ovih 5.000 Bošnjaka da ne mogu da žive. Ali ako bi nam prišlo u pomoć još 5.000 Bošnjaka, mi bi stvorili ambijent da Bratuncu bude kao što je bilo 1991. godine. Ja ovako govorim, neki će reći da i ne treba. Ali govorim, hoću
da u nama probudim dodatni inat, ponos, prkos, dostojanstvo. Pa ovo je neko branio u nemogućim uslovima. Sad kažu nemoguće živjeti, a oni ljudi su stali na branik ovog mjesta, iako su znali da je Jugoslovenska narodna armija i 7-8 miliona Srba protiv ovoga. I stali su na branik, branili su. I bili svjesni da će ih neko ubiti. Ali su branili. A mi danas 1001 razlog imamo da kažemo nemoj, pusti. Pa svi smo mi imali puno razloga da ne dođemo danas ovdje. A jedan razlog, a to je da budemo prisutni na ovom mjestu u ovo vrijeme da dođemo. I potrudite se da iduće godine bude još više. I mi ćemo se svi zajedno potruditi da i ovaj projekat i svi drugi budu realizirani. Kratak historijski čas održao je Sevdalija Husić. Prošle godine govorili smo o nevino ubijenim mještanima našeg Zapolja. Ove godine želimo nešto reći o organiziranom otporu agresije na Bosnu i Hercegovinu u ovome mjestu. Nakon pogibije našeg policajca koji je nosio uniformu MUP-a Republike Bosne i Hercegovine u Zapolju, je nastao muk. U toj praznini i velikom gubitku naše šanse za pružanje otpora bile su svedene na minimum. Međutim, nedugo zatim u julu mjesecu 1992. godine ovdje je uspostavljena linija odbrane i formirana je prva zapoljska jedinica kojom je komandovao naš Ševal Husić, koji se pokazao do tada u borbama koje su vođene veoma hrabrim i sposobnim za obavljanje ovog zadatka. Za njegovog zamjenika postavljen je također Hasib Mehić, koji je dao nesebičan doprinos za osnivanje ove jedinice i uspostavu odbrambene linije u Zapolju. Postavljanjem ove linije odbrane kasnije će se uspostaviti da je to bila veoma bitna prekretnica u odbrani naroda ovoga kraja. Uspostavom ove linije odbrane naši borci na Bratunačkoj opštini uz borce na dobro poznatom Piričkom brdu bili su najistureniji bedim odbrani države Bosne i Hercegovine. Prema susjednoj Srbiji tih dana Zapolje je bilo utočište. Tih dana Zapolje je bilo utočište mnogim našim ljudima koji su ovdje stizali i padom mraka odlazili na Drinu u rodna polja kukuruza kako bi sakupili i donijeli hranu u Zapolje. U Zapolju bi uglavnom odmorili i nastavili put prema Srebrenici. Bilo je pokušaja agresorskih diverzija koji su uspješno spriječene blagovremenim djelovanjem naših boraca. Granatiranja su bila svakodnevna, česti i pješadijski napadi, a naši borci uspješno su odoljevali napadima neprijatelja sve do polovine marta 1993. godine. Kada bivaju prinuđeni na povlačenje prema selu Močevići, jer im je ponestalo MTS-a, ne mogavši se oduprijeti čestim i dobro isplaniranim napadima srpskih neprijatelja, po treći put vodi se zadnja bitka za Zapolje, koje je na posljedku i palo u neprijateljske ruke. Nedugo zatim pale su i sva okolna mjesta sve do Pribičevca prema gradu Srebrenici, gdje je i uspostavljena linija odbrane Srebrenici. Zapoljski borci dočekuju demilitarizaciju Srebrenici na liniji ispod Relea na Pribičevcu. Svi znamo šta se desilo padom Srebrenici. Mnogi naši borci, čija se imena nalazi na ovoj šehijskoj ploči, izgubili su živote padom ove UN zaštićene zone. Ne smijemo nikada zaboraviti doprinos mještana Zapolja u odbrani države Bosne i Hercegovine. Rahmet im duši. Organizacioni odbor ove mjesne zajednice poziva sve građane i mještane koji su zainteresovani da pomognu pri prikupljanju sredstava za asfaltiranje ceste dužine 1,2 km. Kako navode, 70% od ukupne cijene
Finansiralo je federalno ministarstvo. Također navode da je razlog malom broju ljudi na obilježavanju upravo neprohodnost puta, kako bi olakšali mnoge vjerske aktivnosti, a i sam život u Zapolju potrebno je da se cesta asfaltira. I realiziran je projekat asfaltiranje dijela puta u dužini od 1,2 metara, koji će biti nastavljen sve dok se ne spojimo sa glavnom cestom Bratunac-Skelani. Svima vama se u ime domaćina zahvaljujemo što ste danas ovdje s nama, što dijelite našu bol u ovim mjestima, majskim danima, te vas želimo pozvati da nas podržite u realizaciji spajanja asfaltiranog puta sa Tegarskom rijekom. Naša braća i sestre u inostranstvu već su se dobro odazvali. To trebamo i moramo uraditi i mi. Također da se pogledamo u oči i da kroz naš primjer obnove džamije 1,2 km asfaltnog puta pokažemo sebi i drugima da nas još ima i da smo spremni napraviti još jedan iskorak. Zato veoma je bitno da ovdje svako od nas ponaosob napravi još jedan mali iskorak. Puno je tu heroina, puno je tu ono što me fasciniralo. Žene koje su udate, djevojke koje su udate iz Zapolja, bilo gdje, odazvale su se ko muškarci. Vjerujte. Puno sam stekao prijatelja, gradeći i družeći se s ovim ljudima, popravljajući u džamiju. Mi smo Bratunac približili Zapolju zapola, da znate, s ovo što smo uradili. Puno smo se, dragom Bogu, svi približili s ovom Allahovom kućom. Treba da se spojimo, da Bratunac učinimo 12 km je odavdje do Bratunačke džamije. To je normalne vožnje po minutu, 12 minuta. Boga mi sad nam treba više. Nekad nam je trebalo još više. Zato apelujem, evo, prvi put pogledajte kako smo, nismo nastojali, imam i dole šehijsko spomen obilježje, ali ono je izgrađeno, odnosno imena su ljudi iz Zapolja uglavnom ovdje. A naš cilj jest da znači ovaj džemat, najstariji džemat na našem području, ovaj zapoljski, da ovih 7 sela dišu ponovo jednom dušom kao što su to nekad radili. Dok se priprema, imali smo puno vjerskog života, nisu objekti toliko bitni, braćo i sestre, ali onaj ramazanski ambijent ovdje nije bio u Begovoj džamiji. Svaku noć iftar, svaku noć ovaj naš Serdalija, kad smo kazali tu, je stvarno čovjek koji zavređuje svaku našu pažnju. Nismo na njemu, svi su naravno, ali njega izdvajam zato što nikad nisam na njegovoj faci vidio da mu je mrsko upaliti ovaj kombi koji smo kupili za potrebe ovog džemata i da ode dovest i opet vrat nekad po 2 ture. I sve ostalo, znači njemu mi tovarimo na pleća, on još uvijek vuče, hvala Bogu. I on će to vući. Ali hajde i njemu, njegovoj porodici, i da učinimo ovo mjesto. Jer ovo je bilo nemoguće. Ja sam bio skeptik. Ja sam ovo bio prekrižio. Nema ništa. Ali zadnje 2 godine imam toliko elana, ja ću molit pisat. Znači mi treba da iskupimo neki 100.000 maraka. Na dobrom putu smo da iskupimo pola. Evo ovi ljudi što su dali u svoje prijatelji i tako dalje. Ja ću pisat sve jednom načelniku bošnjačkom. Da da 1000, 2, 3, ja mislim neće oni moći to odbiti. Ja što lijepo upakovat, predstaviti, pozovim da dođu da vidi, da ne pričam ja u halu. Ali moramo još i mi, nikog ne duži, la yukellifullahu nefsen illa wusaha, nikog preko njegovih mogućnosti. Ali nemoj da budemo lokal neke patriote, imamo osjećaj da se krijemo nekad iza toga. Pa tamo gdje ima para, znači ljudi grade asfalt za njive. Ovo je džamija, ovo je selo, ovdje je nekad bio život. Ne smijemo na tom ispitu pasti. Bitne su nam i njive, bilo gdje. Ali ovo bi trebao da bude prioritet opštine. Našeg medžlisa jest, mi smo ga podržali, znači muftija je dao svoju saglasnost. Da ovo bude veliki prioritet, da spojimo, znači ovo je selo, nije zaseok, ovo je glavno, centralno selo. Zato, cijena braćo i sestre, dobro je što smo iskoristili svoje resurse. Uradili mi i uradimo maksimalno što možemo. A onda rahat,
možemo tražiti od drugih da nam pomogu. Ovdje se desio genocid. Iz Bratunca Srebrenice poletjele bijele ptice, da se Bosnom miri širi, da se srce majke smiri.